nastavni centar postrojen za vašu smotru. Prisutni svi slušalci, raportira komandant nastavnog centra Židić Šalić. Vojnici i starešine, pozdrav domovini! Gospodo borci, gospodo starješine, imamo čast da u našoj zoni odgovornosti 4. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine boravi naš komandant, armijski general Rasim Delić, sa jednim osnovnim zadatkom i ciljem sagledavanja stanja u zoni odgovornosti 4. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, preduzimanja mjera za prevazilaženje problema i unapređenje borbene gotovosti naših jedinica. Ja se u ime boraca i starješina 4. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine najsrdačnije zahvaljujem našem komandantu i nadam se da će posjeta našeg komandanta dati nam podstrek za daljnje vojničko ustrojavanje naših vojničkih kolektiva i podizanje borbene gotovosti naših jedinica na što veći nivo za daljnje oslobađanje naše nam jedine drage domovine Republike Bosne i Hercegovine od agresora bilo s koje strane on to dolazi. Drago mi je što se nalazim među vama. Najljepše je ovako izaći na teren. Doduše, posebno kad kiša ne pada. Pogledati ovu obuku na terenu, jer budućnost zemlje je u našim rukama, odnosno u vašim rukama. U rukama pripadnika armije Bosne i Hercegovine. Sve ovo što međunarodna zajednica čini, posebno ovi posljednji potezi pokazuju da ona nema interesa da pomogne i da legalnim i legitimnim organima države Bosne i Hercegovine obezbijedi da se očuva državni integritet Bosne i Hercegovine. Sve što je postignuto do sad na političkom planu proizvod je vojnih aktivnosti armije Bosne i Hercegovine. Vi danas koji počinjete obuku ovdje, obuku izviđačko-diverzantskih jedinica, morate znati da je u vama ta snaga u ovakvim jedinicama ovakvog profila, da povedu oslobodilačku borbu na ovim prostorima, na prostorima Bosne i Hercegovine. Jer onaj dio oružane borbe, odbrambeni dio oružane borbe, ja mislim da je za nama. Dolazi vrijeme oslobodilačke borbe kada su ofanzivne aktivnosti prevashodne. U ofanzivnim aktivnostima prednost imaju smjeli ljudi, obučeni i osposobljeni da se ubacuju u dubinu, da se time kompenzira ono što nama nedostaje, a to je razlika u nivou naoružanosti u odnosu na srpskog agresora. Prema tome, od vas i ovakvih jedinica mi ćemo tražiti da pođete i djelujete ofanzivno. Da bismo to obezbijedili, mi ćemo preduzeti mjere ono što je sa našeg aspekta, ono što sam ja već pokrenuo, a to je poboljšanje socijalnog statusa boraca. Ja očekujem da će i naredna Skupština Bosne i Hercegovine, posebno Vlada Bosne i Hercegovine, preduzeti mjere u duhu onoga što je štab Vrhovne komande tražio da se preduzme za borce danas i za status boraca posle rata. Vi ste upoznati sa sadržajem tih zahtjeva koje je štab Vrhovne komande poslao, mi ćemo u tome istrajati. Imamo u ovom momentu podršku i vlade i predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mi moramo istrajati da ta podrška se materializuje kroz one institucije organa vlasti do posljednje instancije. To moramo istrajati zarad ove borbe, a ova borba stvara nam i održava državu ne samo za ovo vrijeme, nego za buduća pokoljenja. Prema tome, još jednom, želim vam sve najbolje na ovoj obuci. Želim vam puno uspjeha u daljem toku vođenja oružane borbe i želim da na prostore Bosne i Hercegovine što prije dođe mir. Ali pravedan mir, to je želja svih nas. Hvala vam.
sam požaran i inače sam ovdje na obuci. Tako. Jel ovdje izabrani ovi iz brigade vojnici koji... Jesu, ovdje su došli na obuku najbolji ovi, što su najbolji vojnici, što su dosta postizali najbolje rezultate i tu smo na obuci da se obučimo i da istrajemo u borbi protiv neprijatelja. Ja, dobro, ja znam ovu jedinicu, pratim evo već 2 godine. Ne znam da li ste od početka u njoj bio i na Igmanu i... Jesam, skoro sam svukud išao na ove terene i nadam se da ću i dalje. Samo je trebate malo ojačati, da bude malo više vojnika. Ima nas dovoljno. Dobro, dovoljno je, ali treba da budete još jači. A znamo kvalitete jedinice i ja se nadam da kroz ovu obuku da prođete još, uključujući sve ove ostale i kad se malo srodite, jer vi ste ipak bili na neki način autonomni. Sad treba jedinstveno djelovati, mada kao udarna snaga ovog korpusa vi morate biti ti koji ćete probijati. Ja mislim da ta jedinica potom poznata bila. Još šta, do sad je puno dobrih rezultata, do sad postizala, nadam se da će i budući. Želim ti sve najbolje. Hvala, gospodine. Reci, kako je jedinstvo među borcima? Dobro je, do sad je vrlo dobro. Među svim borcima. A uslovi života? Pa dobro, ima malo poteškoća, ali to će sve prevazići se. Eto i to. Gospodine general, jedinica vojne policije postavljena vaš počas. Počira komandant Nuše Šahić. Gospodo vojnici, pozdrav domovini! Pozdrav! Nalazimo se trenutno na jednom od položaja i sastava jedinica 4. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, na prednjem kraju jedne od naše brigade. Evo, kao što vidite, pravo ispred nas, nedaleko vazdušne linije, negdje oko 400 metara, su četnički položaje. Dalje je planina Velež, pozadi nas je grad Mostar i lično smatram da borci i starješine armije Republike Bosne i Hercegovine shvatili su u potpunosti situaciju nakon implementacije i sporazuma koji ste potpisali vi sa gospodinom Rosom, vojnog sporazuma, šta znači braniti Mostar sa druge strane, odnosno šta treba poduzimati i koje mjere i korake konkretno treba poduzeti kako bismo zaštitili grad Mostar od eventualnih četničkih iznenađenja za napad na isti grad. Dobro. Uglavnom ovdje je uređen sistem odbrane, normalno tu još posla ima dosta. To treba raditi još, posebno uvezivanje ovog uređenog sistema odbrane, ali eto, treba nastojati, evo, komandant je dobio zadatke brigade da to radi. Ne smije dozvoliti iznenađenje, to je osnovno, i ne smije biti opuštanja na ovim linijama, jer ovo su linije odbrane grada i tu ne smije biti opuštanja. Ovdje su borci jedne od slavnih brigada, ne kaže se džaba slavna, 41. motorizirana slavna, koja je imala itekako ratnog iskustva i sa jednim i sa drugim
agresorom i lično smatram da su u potpunosti shvatili zadatak kao i iz ovoga što vidimo. Komandant brigade i borci su pristupili realizaciji dati zadatak od strane komande korpusa i ja sam siguran da će oni to ispoštovati. Dobro, mi idemo dalje. Trenutno se nalazimo na jednom od položaja koji drži 41. motorizovana slavna i očito je da su borci generale spremni da izvršavaju sve naredbe koje se postave pred njih, bez obzira na koju stranu i na kojem teritoriju Bosne i Hercegovine. Evo ja to govorim i pred njima, nije ovo samo moja kao komandanta, nego sigurno i njihova i tako će biti dok ne očistimo ovu teritoriju našu. Ali sigurno da su motivisani prije svega da oni koji su protjerani se vrate tamo odakle su protjerani. Pa jesu, mi sad, evo ovdje nedaleko od nas se već nalaze sela naših boraca koji su, kuće naših boraca koji se trenutno nalaze u brigadi. Trenutno imamo jedan čitav bataljon sa ovog područja koje je neposredno ovdje pred nama, koji je trenutno nalazi pod kontrolom srpsko-crnogorskog agresora. Prvi oni su spremni tu do svojih kuća, pa onda svi s njima. Dobro, ostaje da krećemo. Samo naredite i idemo dalje. Dobro, u redu. Momentalno se život odvija poprilično povoljno poslije svih ovih strahota koje je Mostar preživio. Dobili smo određene količine struje, snabdijevamo se sa minimalnim količinama vode, ali isključivo na desnoj obali grada Mostara. Međutim, radimo intenzivno sa međunarodnim organizacijama i na pregovorima našeg komiteta u Vakufu i u Međugorju sa civilnim organima vlasti da što prije dođe do funkcionisanja svih civilnih uslova i normalnih uslova za život. Možemo reći da hrane ima momentalno u gradu dovoljno, da ulazi jedan dobar dio humanitarnih organizacija je dotjerao jednu količinu hrane koja bi izbjedila prehranjivanje grada Mostara, međutim još nije otvorena komunikacija puta M17. Još se od strane HVO-a dolazi do sprječavanja komercijalnih roba, pa nismo u stanju otvoriti prodavnice i priuštiti stanovništvu normalnije usluge življenja. Međutim, pregovori su u toku. Jučer je bila posjeta gospodina Košnika, administratora Europske uprave i nastavak pregovora očekujemo u Briselu početkom juna mjeseca. I sa njegove strane smo dobili garancije da će učiniti sve da u Europskoj zajednici objasni koje strahote, kakav je to stravičan urbicid i etnocid doživljen u gradu Mostaru i da će učiniti sve od strane Europske zajednice da se što prije poprave uslovi života, da se utiče na povratak stanovništva na ove prostore, inače da se uspostavi mir, jedan pravedan mir u gradu Mostaru. Mostar, kao što vidite, nije podijeljen na lijevu i desnu obalu. Mostar mi kontrolišemo i većim dijelom desne obale. On je odbranjen u ukupnoj teritoriji koji čini u suštini stari grad Mostar. Mislim da imamo odbranjen kapital naše države Bosne i Hercegovine, da uredimo odnose zajedno sa hrvatskom stranom i da u Mostaru potvrdimo sva temeljna načela federacije koja je potpisana. I sa naše strane će biti ispoštovani svi stavovi štaba Vrhovne komande, vlade i predsjedništva države Bosne i Hercegovine. Ovdje je pitanje smještaja ljudi, ovih izbjeglica sa ovih drugih terena. Da li je recimo Košnik i obećao nešto će u tom pogledu raditi? Ne samo Košnik, tu su i druge humanitarne organizacije u svojim dolascima u Mostar obećavale određena kontejnerske smještaje i već smo radili u tom pravcu neke stvari, međutim sve se to sporo odvija i stanovništvo grada Mostara, odnosno stanovništvo koje živi u gradu Mostaru, a to je, da kažemo, definitivno cijela Hercegovina, od Drežnice do Blagaja. Mi dalje nemamo slobodne teritorije i tu se slilo stanovništvo Stoca, Čapljine, Bileće, Nevesinja, Gacka,
Mostar čini Hercegovina i to je jedna baza iz koje će se Bošnjaci, muslimani Hercegovine vraćati svojim kućama. Nadamo se da će se vraćati političkim metodama, a s obzirom kako se spremamo i kako imamo vojsku i šta radimo u ovom periodu, mi smo se spremni vraćati svim metodama, ali ćemo se sigurno vratiti. Da sam na neki način pogođen svim ovim što sam vidio kad sam vidio razrušeni Mostar, ali jednovremeno ponosan na ove ljude koji su ga branili. Ove ruševine znače ne srušen grad, nego održano dostojanstvo, hrabrost i postojanost ovih ljudi. Te ruševine odaju priznanje prije svega ovim borcima, ovim ljudima sa ovih prostora, njihovu privrženost državi Bosni i Hercegovine. Prema tome, odraz su i ponosa, i dostojanstva, i čast. I kao takve ih prije svega nosim u srcu. A sve ono što sruši može se napraviti, ali dostojanstvo i čast je opstalo na ovim prostorima. U tom kontekstu treba gledati i ove razgovore što sam imao danas, kad je riječ o ovim razgovorima sa organima državne vlasti. Nije tu bilo nekih uopštenih stvari. Riječ je bilo o konkretnim potezima koje treba vući da Mostar spremno dočeka ovu upravu koju treba da uvede Evropska zajednica. U tom kontekstu s moje strane i od strane komandanta korpusa bit će puna saglasnost i izvršavanje obaveza koje bi armija u tom pogledu imala. Mi ćemo u tom pogledu pružiti sve da ta uprava da maksimalno ono što može dati Mostaru, da se on vrati onom svom starom izgledu, uz jednovremeno obezbeđenje pune borbene gotovosti jedinica na ovim prostorima koje ne trebaju i ne smiju dozvoliti da bilo ko ponovo pokuša ugroziti bezbjednost ovih prostora. To je kratko ono što smo razgovarali i mislim da će to rezultirati prije svega sa naše strane izvršavanjem onih obaveza koje armija ima i mora ispuniti prema organima državne vlasti. I ovdje treba to posebno potencirati, da je tu jedna apsolutna saradnja što je potpuno normalno, jer je riječ o ljudima koji su čitav ovaj tok rata proveli u armiji Bosne i Hercegovine. Oni osjećaju puls armije, znaju da je to institucija koja je očuvala i ove prostore i oni su u toj instituciji bili. Prema tome to je jedno puno jedinstvo koje samo treba poželjati. Doduše jest u ovakvim prilikama, ali to je garancija da će iz ovih prilika brzo da se izađe. Za Mostar! Gospodo vojnici, pozdrav domovini! Ni izdaleka rat nije pri kraju. Ono što vas zanima, i to sigurno jeste motivisani, to je da se vratite tamo odakle ste protjerani. To je interes i motiv svih naših boraca, jedinica, a posebno onih koji su u sličnoj poziciji kao što ste vi. Ovo što vama sada kažem, to mogu komotno i uvijek prenosim recimo krajišnicima,
borcima iz istočne Bosne, koji su također u poziciji da se moraju boriti za povratak na svoje ognjišta. Sve ovo što nam propovijeda međunarodna zajednica, ja baš kažem propovijeda, nema nikakve garancije. Oni još uvijek nemaju nikakvog mehanizma da bilo šta, čak i ako donesu, provedu. 50 godina koje je provela Evropa u miru je otupila mehanizme međunarodnih institucija. Oni nisu spremni da oštrije nastupe i da upotrebe silu, izuzev tamo gdje su ekonomski zainteresovani. Znači u Bosni nisu spremni da upotrebe silu. To nama mora biti jasno. U svim pregovorima koji se vode mi možemo računati na ono što držimo, gdje dođe naša noga i što kontroliše naša vojska. To smo do sada također ostvarili. Ja vas podsjećam da, recimo, unazad godinu dana niko nije ozbiljno ni realno računao da će uopšte ostati Bosna i Hercegovina. Jedno vrijeme se počelo govoriti o 3 republike, etničke, muslimanska, ali ono muslimanska to je manje više pro forme, računalo se na podjelu Bosne i Hercegovine dolinom Bosne i Neretve. Tokom obilaska komande jedinica 4. korpusa sagledao sam prije svega borbenu gotovost ovih jedinica, njihovu spremnost za izvršavanje borbenih zadataka. Treba reći da je postignut vidan napredak u jačanju borbene gotovosti, ustrojstvu jedinica na prostoru 4. korpusa, što je garancija da ove jedinice i ove komande mogu izdržati svaki napad agresora. Treba reći da je normalno posvećena posebna pažnja onim pravcima koje izvode ka Konjicu, odnosno ka Mostaru, i u tom kontekstu mogu reći da su jedinice koje su na tim prostorima osposobljene da zaustave napad agresora i na tim linijama vlada jedan čvrst borbeni moral koji opredeljuje borce ne samo da se brane, nego da idu i dalje oslobađaju privremeno zaposjednute teritorije koje su od 1992. okupirane od strane srpsko-crnogorskog agresora. Također treba napomenuti da je komanda korpusa i komandant korpusa da su učinili veliki napor na ustrojavanju jedinica, poboljšanju reda, discipline, odgovornosti za izvršavanje zadataka. Također je značajno napomenuti da je saradnja sa organima državne vlasti na čitavom prostoru 4. korpusa veoma dobra, što garantuje da i u buduće ovaj korpus i jedinice iz sastava ovog korpusa da će ići samo dalje i napredovati u izvršavanju svojih zadataka i u opredelenju ne samo da sačuvaju slobodne prostore u ovoj zoni odgovornosti 4. korpusa, nego da idu i na oslobađanje privremeno zaposjednutih teritorija. Kako je vaša procjena mogućeg daljeg razvoja situacije na
tom prostoru? I pored toga što je očigledno da srpsko-crnogorski agresor nije odustao od dijela teritorije koju je zamislio da bi trebalo da bude pod njegovom kontrolom. Prije svega, kad je riječ o Ivansedlu, Konjicu, presjecanju praktično puta od mora ka Sarajevu i centralnoj Bosni, treba reći da su jedinice 4. korpusa spremne da odbiju eventualno takav agresorski napad. To se odnosi također na jedinice na području Mostara koje su spremne da odbrane slobodnu teritoriju Mostara i koje su motivisane, ukoliko to bude potrebno se radi vojnički, da idu dalje i da oslobađaju sva ona područja koja su okupirana tokom 1992. godine.